Hi guys, linjani? Sesibuyile futhi njalo thina ngaphi? Ephumula. Right, khona apha ephumula guys. Anyway, we're here to talk about issues ezani kanje. As a HIV, ingculazi. What about it? Like nje ukuthi affects nje abantu ema-church. Oh yeah, yes. And yikho khona ke sekulandile guys ukuthi phela i-church yiyo phela Heart of inhliziyo. the community. Abantu bayabelieve lapha bayakholwa bakhona abakholelwa khona. And whatever we say ema-church abantu bahlala lapho. Yes. So sifukuza ukuthi what do people think about that? And thina Something. Sanibonani mama. Yebo mntanami kunjani? Ngiyaphila. So nginombuzo lapho omncane ukuthi ndibuze ukuthi umuntu ole-HIV e-church uphathwa njani mase ekhuluma ukuthi yena ulegciwane le-HIV? Isikhathi esiningi ngananzelele kuma youth bona ngokwabo. Umuntu engakhuluma ukuthi uselomkhuhlane nalo kaba samsondelele eduzane. Sebenganthi bamsondeleza khatshana ukuthi angasondeli phansi kwabo. As if umuntu olomkhuhlane lwana ngakusondelela eduzane lami lo mkhuhlane senza uthatha. Okay. So isikhathi esiningi ngananzelele khonapho. But ebantwini abadala ngani sokuphela mbijana ngani sebe acceptana. Okay. Ukuthi umuntu uyagula ukuthi thina sesaba ukubuza sithi i-HIV sathi umkhuhlane sithi lo mkhuhlane lwana so abadala they understand umkhuhlane lwana than abatsha because abatsha bona sebekuthatha ukuthi uthole njani lo mkhuhlane ukuthi kawusezwe njengalapha ephumula sile migalo utshona gide emigalo yikho lapha zathola khona ini umkhuhlane lo sebemdiscriminate like abaselandaba laye. Okay. So ngicabanga ukuthi kuba affect kanjani bona la bantu ukuthi okay yilo mkhuhlane abasamphathi njengabanye abantu kum affect kanjani? Kaba affect kakhulu because umuntu lana usehlala kasela bangane kase associate la nxa ese-church usengene e-church aphuma hambe ukanti ke church kulama programs ama youth kulama programs analana amaningi ukuthi nxa bephuma e-church bahlangana labo beyinhlanganiso yabo baxoxa but ngenxa khona ukuthi usenjalo kabaselandaba laye. Okay. Siyabonga. umuntu let's say setholakele laphana or sekhulumile sevelile ngesimo sakhe se-HIV uphathwa njani enkonzweni umuntu onjalo? Mina ngebandla lapho engikhonza khona iSolweni Ministries anti thina umzalwane ngasethiwe wabanjwa waba HIV positive thina siphatha ngomzalwane asimbandlululi nxa umsebenzi kade vele wenza e-church uyabe continue vele ewenza kumbe kade ehlabelela uyabe continue ehlabelela thina njengathi vele hayi simphatha njengokuba ngumzalwane. Okay. Asimdiscriminate siyambamba njengokuba ngumzalwane. Okay. So singathi khona i-church ile support system eyokuncedisa umuntu ukuthi even no HIV positive efile like njengomuntu. Exactly. Okay. Ufile ndawo njengomzalwane. Okay. Ukhonze ndawo njengomzalwane. Nxa ule talent oyenza e-church uyenze njengokuba akula discrimination lapho engikhonza khona. Hayi siyabonga shwabeke ukuthi uzibhanule HIV bamphatha njani? Yo, hayi ama-church kunzima. Kunzima ngoba ambona ukuthi vele nxa indaba yakhe ingazwakala besithi mina sikuzwakela e-church ukuthi ngiyachisa angeke ngiphinde ngihambe indaba ngoba kuyagcwala iphumula yonke. So ngitshela ukuthi abantu be-church abala sifuba that much ukuthi bebamba ukuthi lo usegula. So lokhana kugcina kusenzani abantu besuka e-church umuntu kasaphathwa kuhle e-church kumbe njani? Uyathe ebhizi esahlabela maybe mhlabela lana sekuhololi seqhaka sethi phanjanisa amaphilisi. Hayi church ziyabuya. Boso nxa sechanga ngezindindi lapha kuhle ukuthi songamaphilisi la isomoya engcwele lo. Hey kunzima sure. Hayi kunzima e-church. So e-church singathi vele kulokho kusaselo umsebenzi omningi ofunakala ukuthi yenziwe ngezindaba ze-HIV. Kakhulu. Interesting. I think nxa kungatholakala sibini bonakhi labo abantu bona behambe bengenele ema-church befundisa ngoba thethi nxa ungadiscover ukuthi kade singachisa lapha sihlezi lapha uyazinathela i-cold drink yakho angeke unike. Athi hayi lana vele siyafundile yabo. Kube ngulwana ongaziphathanga. Interesting. I thank you so much.
Oh, hi guys. Lishap sesivela khona into the community. Yes, yeah. And like abantu sebekhulumile their point of view. Bazikhulumile, Yeah, Shem. but ama-church, what I love about ama-church, they know about HIV. Yes. And bona, they are really ready to work with people about HIV Some of positive. them, good. Some. Yeah, not all of them. But kuyakhanya ukuthi there is work being done, Yeah. but also we need ama-FBOs, National AIDS Council, to be part and Like, parcel, to include all churches. I think yikho Yeah. okungasinceda more, because ilupho liyana yama-FBOs iyakhanya sibele ukuthi Umsebenzi kumele wenziwe. yeah, kulabanye sibili abanye they are not even open enough. Anti ubonile ukuthi omnye besimfihlile to say it out. Like, yeah, but don't forget to what? To like, comment and share. Yeah, because Tina, we are here for you. And please, if you need counseling, DM. I'm sure you're going to get counseling either way. And Yeah. let's fight, guys. In HIV, it's here to stay. Yeah. It's here. Yeah. So, Siyabonga. Salah.